Salka Tripura Loksaha tongbarini candidate Maharani Kriti Singh Debarmano apply khlainani bagai tini tangsalo ambasani dan cherani community hall nogo kaisa nangpumani koksablema panda songjaka asani koksablema pandani nahar mongkha Maharani Kriti Singh Debarmano apply khlainani bagai bwskang salo boro bahike awaimuni bisingti uthumung panda Hekeba nokla pandaro khlaijangnai abono toino kok sablaima panda khlaijaka amoni logi kok tuma thumnarun buskango kok narana thangtani ambasha block president shaka Maharani Kriti Singh Debarmano apply khlairani bagai boot committee rognotei dal bidal committee khlaijagi tongo tinino kok sablaima pandawo tongbaikha Tripura Mothani neta Khusrai Riang Tripura Motha district Achukphang Yakchu Shanti Debarma TWF Central Achukphang Yakchu Bishopati Debarma TWF District President Basobi Koloi Akosong sini tapung media rono hambai chung tini 47 ambasa block committee by Lojija oro YTF TWF Tripura Motha tini oro paimanjak phaijak sini district TWF district committee ni president borom gonang juk Basobi Koloi tai TWF Central Committee ni working vice president Bishopati Debarma tai sini district ni Tripura Motha vice president sini Shanti Debarma tai YTF ni tongo Satyaranjan Debarma tai yang ILC chairman tongo Raju Chandra tai yang Satana Manik Molsom ini yang Luhang erpore sini Kusababu erpore sini Daujit mai kayai kebang ma tini chung Odonsra community holo hainai Lok Sabha nirbacon tuyei chung orokok chaplaika जों तिनी ono decision naka je o is asono o purbo asono jini Maharani Kriti Singh Debarmano koplai kheibu jidirin bagai chung oro kokchap laika protiktik jini o 47 ambasawo prai 52,000 above voters tongo tai polling station tongoro agi tongmani Bidhan Sabha 68 tabuk tekesa include kha Ketal Obruhapara not tuye amdagai tabu 69 polling station to ke protectic polling station wise chung booth committee khanani chung tini o meeting tino saklan bising tin saklaika protectic polling center wise 20 hoite 30 jon abo block committee khayai I masono 22 tarik March tini 18 tarik o 22 tarik bisingono protectic elekani vote committee brok list ni phainai abai ke truk erpore chung sector snamnai sector 4ta suk snamai aro o sector wise aro bo chung borok setting khainai setting khai bo bisibo bo elakawo bo puro street corner nini uthan soba bazar soba gera soba abo oste chengnai abono chung lokorok nobo tini srai khai oro uthumlai mani bising tui jonogoni thani push khainen bagai chaitok laijak je tabu gunjun cholimani je bahai kei khum chino chung budnai abhairo kotota kokkawo abono chung srai saka je chini Sri Maharaja Pradut Kishore Debarman jini je advice chung no rimani amoto beng no brono chung saka je chung accord ni maddome chini manthairo je accord sign mani abono implement khaina nenggang kai chini MP namo chini bagai kok sanani bagai implement khainani bagai symbol importantnya o marka importantnya important chini dofano mathangani weji Lok Sabha parliament kok sanai wono important nei ma bujuk bainai tai motamuti no understanding ri phaika tai ayang BJP bakhak bukisa kok kajak tongo je symbol BJP phano borok to mothani borok abai borok ni bisingo misunderstanding tongmani abo borok bo oste salai layai motamuti milo phaika karon miachung yang sini SDM ambasa protektik party hoite chung aro mia SDM bairi hinjagai chung alap alocona khaika khainai Lok Sabha ni tuyei abro je circular rok chung no bagai roka tai abisingo bo chung jara BJP tongnai ambasao sang Tripura Motha tongnai miabo motamuti meeting paimani pore salai khub positive no tongo borok khas rangjak borok sabo je এখন ত্রিপুরা মথা এবং বিজেপি আমরা যদি সঠিকভাবে কাজ করি আরো 15 বছর নিশ্চিত এই ত্রিপুরা রাজ্যে কোনো বামফ্রন্ট এবং এই কংগ্রেস মাথাচাড়া উঠতে পারবে না
এই আমরা আশা বিশ্বাস আপনারা পেয়ে আমরা খুব আনন্দিত হেনে অনেক ওয়েলকাম থেকে চুন ওকে চিনিব আশা বিশ্বাস দङ শুধু 47 ইয়া সারা ও পূর্ব আসন এই বনো যত জায়গায় জায়গায় প্রত্যেকটি কনস্টিটিউয়েন্সিও তিনি মিটিং চলি দङ তিনি চুংখাই মাহাই আবো চিনি আশা বিশ্বাস দङ পূর্ব আসন চিনি মহারানী কীর্তি সিং দেববর্মন হাজার হাজার বুট বাইনো কপ্লাইनाय এটা যে নং এই মাহাই जों তিনি যে সালেমানি বিসিংতি কক সাপ্লাই মানি ত্রিপুরা মথা जों অর দङ ব্লক কমিটি YTF नि दङ नि DWF नि दङ जों आबो सेटिं खायनाय जों पारमिशन नानाय एक्सट्रा भाबे बा जों जुदि बीजेपी रो बो रिहिन गांगाय माजे मते ब्रबायबो जों थांनाय किन्तु जों डिसिजन नाका ত্রিপুরা মথা আলাদা ভাবে নচু স্ট্রিট কর্নার নিনি উঠান সভা গেরসভা বাজার সভা जों खायनाय দাউক যে নং যে ক্যান্ডিডেট বুফর রগো যে ওর ফাইনাল কিনে কোন abo candidate bufro faino ta ujra tui chung khobor maya ko or observer monoi pathoknai ge guri phasing gobo tongano tai chini YTF ni hoite bo tongnai tai Tripura motha hoite bo tongnai borok pai salai lai chung chini candidate tui salsa ambasa bazarono mass gathering rally chung khaidani abo prostutun naja